Fl-2016 ma' 26,000 persuna mietu f'inċidenti ta' traffiku fl-Unjoni Ewropea, tnaqqis ta' 600 fatalità, 2% fuq is-sena ta' qabel u tnaqqis ta' 6,000 mewt mill-2010. Din l-istatistika pubblikata mill-Kummissjoni Ewropea u preżentata f'konferenza f'pajjiżna turi li wara sentejn li fihom ir-rata ta' fatalitajiet fit-toroq ma nbidlitx, is-sena l-oħra reġa' kien hemm tnaqqis pożittiv f'din ir-rata. Preżenti għall-laqgħa li saret għall-ewwel darba f'pajjiżna, il-mibgħut speċjali ta' Nazzjonijiet Magħquda, Jean Todt, esprima sodisfazzjon għat-titjib li sar. 90% of the victims are happening in developing countries. 10% of the victims are happening in developed countries. And you take in Europe, last year you had 26,000 people who died on the road, which is a big figure, but of course which is a big improvement compared to what it was 30 years ago. L-imsieħba kollha rikonoxxew li għad baqa' ferm aktar xi jsir biex jonqsu l-inċidenti fit-toroq tagħna. Fosthom dawn kien hemm il-Kummissarju għat-Trasport Violetta Bulc li fost oħrajn dwar Malta nnutat ix-xogħlijiet infrastrutturali li qed isiru li jikkontribwixxu għal titjib fis-sigurtà fit-toroq. So Malta has been consistently among the best member states. We know that last year was a bit deviation away from statistics, but I sincerely hope that that was just a one-time event. So we would like to continue to encourage you to really pay attention to the reasons that are causing accidents here in Malta, which of course we see a lot of happening now on the road maintenance and the road construction, so I'm sure that that will be a good factor. Wara l-laqgħa ta' tlieta matul il-jum tal-erba' se ssir konferenza ministerjali li matula se tiġi approvata dikjarazzjoni dwar is-sikurezza fit-toroq kif qal il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi. Il-Valletta Declaration tikkonsisti biex metodi se nagħmlu biex indaħlu aktar teknoloġija biex innaqsu l-imwiet u l-inċidenti serji fit-toroq. U biex nilħu t-target illi hemm bżonn nilħu li konna wedna bħala pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fis-snin ilu li għamilna improvements, però jidher illi ma konniex nilħu daw it-targets. Allura daw l-inizjattivi li se nieħdu inkunu nistgħu nilħu daw it-targets biex innaqsu drastikament b'50% l-inċidenti fatali.